Как сказать на казахском? Я хотел бы выпить чашечку кофе. Я, бір шынаяқ, одну чашечку. Шу, пить. Шейін деп едім, хотел бы выпить. Мен бір шынаяқ, кофе шейін деп едім. Мен бір шынаяқ, кофе шейін деп едім. Я бы хотела выпить чашечку кофе. Или можно просто сказать мен кофе шейін деп едім. Мен кофе шейін деп едім. Я бы хотел выпить кофе. Это такая интересная история. Бұл – это, сондай, такой, такая. Оқиға – история, событие. Қызық – интересный, интересная. Бұл сондай қызық оқиға. Бұл сондай қызық оқиға. Это такая интересная история.